Evo vam par razloga zašto bi trebali pokrenuti Kleingewerbe u Njemačkoj. Znači, vi koji imate već neke poslove, a želite možda da pored svog posla zaradite neke određene novce kroz neki svoj sopstveni biznis, ja vam samo mogu preporučiti da pokrenete Kleingewerbe. Ima tu naravno određeni prednosti i dužnosti koje vi imate i te ću vam ja sad navesti. U svakom slučaju, ako pokrenete svoj biznis, treba vam uvijek Kleingewerbe, znači morate to prijaviti. Njemačka jeste zemlja birokratije i ima dosta papirologije, ali u većini slučajeva vi možete otići u gradsku opštinu, odnosno u službu koja je tu u gradu za takozvani gewerbe i možete to prijaviti u roku od možda nekih, hajmo reći, 5 minuta. Troškovi za prijavu gewerbea su isto poprilično niski, otprilike vam se kreću negdje od 30 do 35 eura. Čak imaju neki gradovi varijante da možete online, znači putem interneta, prijaviti svoj gewerbe. Isto jedna velika prednost je da se vi kao Kleingewerb Unternehmer možete tretirati kao osoba koja drži veliku kompaniju. Znači, da vi se tretirate u tom slučaju zakonski na jednoj istoj razini. Ako vam se sviđa ova informacija, onda naravno stisnite plus i lajkujte ovaj klip i podijelite ga sa svim drugima. Kao što sam već rekao, znači pored određenih dužnosti vi imate i velike prednosti. Prednosti su da vi možete, znači, porez da vam se uvaži kod takozvanog Finanzamta. Na primjer, imate neku poslovnu večeru, ručak, odlazak u restoran, to vam se može, znači, skinuti sa poreza. Imate neki sastanak sa nekim mentorom, sa nekim savjetnikom koji vam je bitan za vaš biznis, bili ste na nekom ručku, na nekoj večeri, to vam se isto tako, znači, može skinuti sa poreza. Također, nabavka određenih sprava, materijala, svega toga, materijala za biro, papira, kupovina mobitela i sve te stvari koji su nužni za vaš biznis mogu se također skinuti od poreza, jednim dijelom i internet. A što se tiče samih dužnosti, u vašem poslovanju na početku kao Kleingewerbe vi možete putem određenih softvera koji se mogu naći napraviti takozvanu Steuererklärung i u ovom slučaju za vas bitno Einnahmenüberschussrechnung. Ali kažem vam da se uzmete neki softver, naučite to veoma jednostavno i na početku je to poprilično jednostavno. Tu vam, znači, ne treba nikakva dodatna pomoć i možete krenuti u sopstveni biznis sa